Okodi eba mambi mesansu wedding shiem ewo Kesame TV enene da edikan wo hwe channel ya ye best so be subscribe wo be share wo be like na adwenkyere no wo di ato ase e di ama ye sanso ewo Facebook Kesame TV ko follow ye like share page no na ma afoforo enya bi enhwe ye be share ase e di free Eastern region arewo sema efi wo ba na hwefo enya ade se eye de kedanhine eye ade a watu ne ho ade so e ba ne sen edi munchemu ebeba abesomu na wonim se na nabazi ono so aba bedin komo de afa gen passengers ho eno so yedi new video no ebeba abesomu na se nchemu ni sitie no wonso wanya bi ahye eno eda nchen a yenua ba bi edna waresem akopiemu ewo ohini ni adozi enim eye nsem ben kame ho na yenyina yenko hwe video no ebesa so asrew se obe subscribe to the channel Kesame TV ewo YouTube obe like obe share na adwenkyere no wode ato ase e di amayen Facebook enso eye Kesame TV okodi aba man bi eni edino adanko papa na ebo machiri dom yen hye ensem no ase ye hye ensem no ase dia na ye hye ase e di afi na nabazi na ka che ye ne nkomo a waba abedi na nabazi edi nkomo bi se enei no ye nimpa ne bebre ho no ma ye mpa ho kire eno tiri si ye tu kwan a ye pe shortcut no se de be ya ye ho anchiri nti ye sika bia ba ye se eye Ford anase Express sa ka nketwa black bisa no eno nenei no ye tu kwan a ye pe ne ntamu nti no si ye be kwakofo ka e be fa passengers 18 20 ni de ye pe de be fa 3 4 no aba bedi nkomo bi se sa ka asene so enche na enya akwanhia eno ntimi ye gongo tie nsem bia ode atutwa. Ghana is recording too many accidents these days. And Monday, 2025. Just a few days ago, medical car video. Not even in I'm a Ghana penny for highway authorities, road authorities. Every blessed week, we've been say on accident. You name the course of back door, you so much one more with the I can't tell. But Emre Komoche, you guys should find a way to stop this vehicle from long journey. Kumasi to Accra, I'm on stop a car no. I'm on a town running. Enko short distance. The carway eba be you Kumasi Accra road no. Munsi ano kwan ansan na esi. Sa car senkiti we. Munsi ano kwan. Enye bibia na ebetimi abeka no physical sa akwa wo. Yansu yedimra so. Ti etore bi na se bibi na se ete ho kire mu a ya ebesire mo se ya monfa. Ni bibia na ebetimi abeka no physical sa akwa wo. Me say ene ma e wo kwan no so na so chen cars we. Cars akese ekura ti go. Na cars nketo we. Nkofo asha ase epie wo mu deals. Rituals, sacrifices, asofo eye parties, get-togethers, occasions, kunam, hwie moja. De enema. Business takum, so pay dues. Etore bi na utu kwan a. Kami asem pampan a obetew Kumasi Accra road ye moja no. Yamba yeso free, even grow free nkoko. Kwa Accra. Baby abedu abete mpampan moja na wansi Accra be share bia be 15 ana 20. So di Kumasi be kan ho dia da. Amamle ni amane ekoso okwan no so no. Enye kota na pe moja o. Kota re mpe moja no. Kota re mpe moja baby. Obi abeka yese kota pe moja bi odi ntro kota mpe moja. Na emu amamle ni amane ekoso okwan no so no. Se nsuo da kwan no so. I don't know when say what this young book came. It's be na see a tenasi eba be mamu tip of far. I am on vow. So I buy beti a car so I buy stop a car from high. I can't say from long journey. A be wa Ghana for. Only a cars masa say. Je cars ni ku be ku Ghana for no. So cars we do nyame. So I buy stop a car we. You don't want jelly. So I buy and stop a car away from long journey on. Cars will come be cool Ghana for no.
You won't believe it. So I buy and stop a car way. Not car way long journey. Accra Cape Cruise, Kumasi, Accra, Takrady. So I buy and stop us our cars we But bomb in some see keke. They say I got 2 months near Dibrunya. They won't try there. I said, "Bands and all can I see ya? Obi Jan Chobe can be different." One say, "Obi Onima the air on had a home." I know what I'm talking about. They may have a home casa. So I buy and stop a car way out. No, so Jack carry my car way move frequently or quite we say so I'm doing me. Eh, you know, be on for baby. I swear, Obi for baby. I said, no, I said, I make an mystery. We so Obi on for baby. We do nyame. Any dear drew. If you have a bamboo drew, they can't some patro. Na bibi Joe na one kwan kofu, but so nya kofu say keep. What do na anya adwuma? Eduru be mo afoka ni say kim. What do na anya adwuma? Eni efa baby. Na bibi si na ye late na nkon kofu sa aka no. Mikasa cha ba mpanyin fo mikasa cha road authorities mikasa cha Ghana timamuni bi a ohwe me. Hey. Very careful when in the house. Afeyentua ensem no eso emfama mo. Na yenua baabi edna waresem akakopie mu ewo ohinini adozi aso yahwefo ensem no de emu orem na wote a wo hu ebedwiriw yenko ne emotie nkomo a yenua ba ne nso edekoto ohinini adozi enim. Enti me wi adwane me twen ma be ma no firi adwuma ba ans mama na akɔhwɛ adwane no baabi ededa na mate ne de ama ne sa na mo ngofufu fufuo yawo na no wa no so betwa ma na ba na me twen ma ne ba sa na watwitwa ai me mai modi akukuduro ye ne ma kura yi mu o Everybody yankopo oh masi wa ye kran pa o de to aso me twen ma ne ba na ma be ma ne de akwa akoma no sa na me so medi medi me hwe se bi beka se be ya de chia anka se medi adwane ni nanti mama fufuo ni bi beka na ade na mudi K15 o kaka fufu anapa awia anumle o edi ani o ya santini yo to aso eti me twa ma ne ba na me de ne de akoma ne sa na medi no kwa na medi no kwa no me so na mabo nsu aguso na medi ada se be ya de chia bi ka obenwu se on kasa ho ya meneneti ho no ma na me so me kodu ya me senior ma me yika wa ne to ti me wi ama kofa ka wa na hye ti ako me senior ma yika wa na to be ma na anko adu me kwa ba bi aka wa ne da na na mbusan se me de ka wa ne to ya na we ana o se wafa ana me se ade ntina wafa ka wa o se wa akoka se me si wodidi me didodo enti no wafa ka wa na me se asem ye ba ya borobo so me ti ade ntina da na no me nyi ka wa na nto na asem ya borobo so me fe na me be yi ka wa no edi ato me ka menu nsem bia be ma ya amfa ka wa na amame benim wona no nu su yi ni de na odi kosie ye na me su yo mate ni na na me net wonum ana wo ka che me se edi adwuma na meye ana me se o meton asomade na o si da bia asomade de o ma me nton ti meton fruit na danfo bia oni ni wa adwuma ayili ton fruit to be ma me na aton fruit yakọ achima na me su yo mate ti ekodu ya no kra no honeymoon kra ma ya ni bio Christmas no kra ya ni anwie ana be ma me start adwuma na mo ye wedding e pa cha Sumpa FM na tuna no do kro no na so do mo be ko honeymoon e pa cha de bi say ya obi wale a anka ja na person ka mo be ho me kakra tu kodu ya no se da bi koton fruit se oni sika fa wan fa bibi ama o de be bo awade no tu to be chi me fruit be ba fefe to aso ento akoto apro na ma wa na amango ana ma miska ama akoto amango ana akwadu abrobe ene popo ye na digina traffic im di kwa achima abaya mo premu to aso na jo asan be wo so ekomo de wadu ane kora wa me wo abebo wa sendua ma fi mu de wa bo ha wo mu semwa rimwa hey Afei yentu fani efe yeni enko kiremu ewo Eastern region kede hene osabere ma ajare tinadu a wotoso mienu
Yada sorry ya or say wadustu ne ho afri ahenni ni so after working and after sitting on the throne for 21 good years or 16 time oni kede adehye awie ontimi entoa ahenni no asubiem yenkɔnkɔhwɛ se ne video no ekwana hye ne so se de nam so a emane tu ne ho ade so de enya emma metodwa yebekɔ so ade ni adi nsɛm no akyi de betu dwa bia so no yemfa nkame kesame ahwɛfo ebia mo ba fɛ bibia yo ganani me yo this year bibia esa me de ma ho de bua bisika bua adaje me de beba abeboa na emom efi na ekɔ me nyɛ kede ni bio me ba wi Yada obi bia sese moje bre e ma remfi se obe subscribe to the channel Kesame TV obe like obe share na adwenkyere no odi ato ase e dia maye okodi eba mambi eni dia mejeso adanko papa so moa ena ma yetimi di dwumadie no aba be so mo ewo abefontentan fidie no say Facebook, YouTube, Instagram ni gina yedemu ewo honom koso a ema wani endi nsemeche sanse Kesame media yenso no yedi bebre na ene bebrem